हम विनल प्रकाश है, गोल्टन तमो में रहता है और सबको रेडियो फीजी 2 सुने, सबको लाइक करे। रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन। Ni sambulu vinaka. Sei koe ongo na Vakaleleka ni nonda I tukutu koe na mbungi e dendai. Na ministri ni buli e sabaka denguia endo ni liulu ni kore ni buli, ke endo na ngas ni buli, e na nonda tua mama bota ka endo na ngoni buli, e na nandi special needs school. Tuku na minista ni buli, Rosie Akbar, nirtoa mokuta na ngoni buli ongo, kadhala bakalawa. E kuria ni liulu ni kore ni buli, kandondoni me marore na ngoni buli, e ngai tota katala ngas ni buli, kabe moku. E soli e tiko kina nona iboro o Akbar veir na gas ni buli e na nonra maroroi na ngoni buli. E sa bangka gato taka na tamba ni obisa mani usuri na nonra tu wenda rabi ka oka kina na panua okati baka red zones. E rambo sebata ni baka lislisi e thaki mani usuri kena kena matambo sa ni bisnisi kena tamba ni obisa ngoe na buku ni lenga e sa teki bume tumbu take mai e na tau ni ongo. Ka oka kina na theru glu na butako kena kena banga taki na wainganga ni beba matini taki. Tuku ni bolis lesi ni obisa manu sorry ASP Sunil Chand ni ratori baka beso e tini ka 5 na leo ni panua e na madhau sauti e na buku ni dhaka sa tori baka tiko e na ngaunongo na tamba ni obisa. E sana mbiuta telanga e dhiwa na itamba e na madhau sauti e na kena bangangado taki na endravi e na usori. E sabe que tu tá aqui na songo politiki na Social Democratic Liberal Party mai na sinu na ada city beni rambuka que ni tu presidendi que linda tambuia que ni tu buku que ni presidendi e na no postigo que na FBC News tu no linda tambuia ni rto sarai e na kana liu taki baka ongo na songo que na bendingi kataraba e na ngai ben katita katiko tambuia na tu toya que niko na waikula Filimoni Vosorongo a seri randonro pio tambai walu ke mosese mbulitavu. Kina gito, e kilande ibagi na timi ni all in one builders nandi na kaukawa etiko na timi ni Flow Valves Island Accommodation Super e na nonoto na sota e na singa ni mataka e na bugu ni semifinala ni Punjis Battle of the Giants. Di na mandangani rato sianga ni sembau unruka e na ndoa nangito paka tombu ya tukun na timi ni nandi ni sabaka rau binangamay na be timi kede karangan repa todo ko nanganga. Rono sota na timi ni nandi kay suba e na bana kaloko na kabi ni mataka e ni matay ni semifinala rono vengen rabu na timi ni mba kay rewa. May dabekir na Vakaleleka ni no anday tukutuku na kiane kuri e rono na saman staseni na Radio Fiji 1 kinambula FM. Ni pwedeng vinaka. Hi, I'm Ini from Raki Raki. I love Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits.